ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ባላችሁበት ብዝት ይበልላችሁ። ዛሬ አንድ ነገር ይዤ መጥቻለሁ። እሱን የሳውዲ አረቢያ ላሉት እስረኞች በተመለከተ ነው። ሳውዲ አረቢያ ላይ ታስሮ እየተሰቃዩ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ችግር ይመስለን ነበረ፣ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ችግር አይደለም፣ የሳውዲ መንግስት ነው። እሱ ምንድነው? ጥቅሙን ፈልጎ ነው እሱ። ከዛ የመንግስት ባለስልጣናት ወደ ሳውዲ አረቢያ ሂዶ ነበረ፣ ግን ምንም ነገር እንትን ላይ ሳይደርሱ ነው እነሱ ተመልሶ የሄዱ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ይሄን እንደዚህ ካደረግከው እንደዚህ እናደርጋለን፣ እንደዚህ ካደረግከው እስረኞቹ ሁሉ ይፈታሉ፣ ካለበለዛ አይፈቱም ነው የተባሉት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እኔ መናገር የሚፈልገው አንድነት ይኑረን፣ መንግስታችንም ደግሞ እዚህ ድርድር ላይ እንዳይገባ እንትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። የሳውዲ መንግስት ሲጀመር የኢትዮጵያውያን ብቻ ሰብስቦ ያለ ምክንያት ያለ ጥፋት ያሰረው ለውሃ ጉዳይ ጋር የተያያዘ ነገር ነው እና የውሃው ጉዳይ ነው አሁንም እንደ ሌላ አጀንዳ ይዞ እንትን እየቀረቡት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ካደረግ እንደዛ እናደርጋለን፣ እንደዚህ ካደረግ እንደዚህ እናደርጋለን የሚል ነገር ነው። ስለዚህ በዝርዝሩ ደግሞ ሌላ ቀን ልነግራችሁ እችላለሁ። ግን ለዛሬ መናገር የሚፈልገው ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ችግር አይደለም ይሄ ነገር ማለት ነው። ዝም ብሎ በሆነም ባልሆነም ይሄ መንግስት ነው እንደዚህ ያደረገ፣ መንግስት ነው እንደዚህ ያደረገ ማለት አይጠበቅብንም። በአንድነት ሁሉንም ነገር መፍታት አለብን ብዬ አምናለሁ እንጂ ዝም ብለው ነው የሄዱት ወደ ኢትዮጵያ፣ እየተመለሱ ነው የመጡት ወደዛ የተላኩት የመንግስት አካል ማለት ነው። ግን ምንም አይነት ውሳኔ የተደረገ ነገር የለም። ግን እነሱ ሊመለሱ ነው ማለት ነው። እንደውም ሴቶችና ህፃናቶች እንኳን ይፈቱ ተብሎ ነበረ። እሱም እምቢ ብለዋል የሳውዲ መንግስት ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ማድረግ አንችልም፣ መቻል ነው እንግዲህ። የሚደረግ ነገር የለም፣ መቻል ነው። በአንድነት ይሄን መከላከል ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። እና በውሃ ምክንያት ነው ማንኛውም ሀገር ኢትዮጵያን ላይ ትኩረት ያደረጉት ማለት ነው። ለራሳቸው ጥቅም ብለው ነው። እና እዛ ውስጥ ያሉ እስረኞች አሁን እንደዚህ አይነት ድርድር ውስጥ አንገባም፣ እዚህ እንሞታለን እንጂ እጅ አንሰጥም እያሉ ነው። እዛ ውስጥ እኛ እዚህ እንቀራለን እንጂ እንደዚህ አይነት ድርድር ውስጥ መንግስታችን እንዳይገባ እያሉ ነው። ስለዚህ ለነሱ እግዚአብሔር ፈጣሪ ይድረስላቸው፣ ጸሎት ማድረግ ነው ለነሱ ማለት ነው። እና በኦሮምኛም አወራለሁ። ወሪ ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ኬሰቲ hidhamanii jiran hidhamtoota saawud arabiyaa hundi keessanuu quba qabaattu, miidiyaan kamtullee kan gabaasaa jirudha jechuudha. Saawud arabiyaa irratti kan hidhamanii tasa qaayyaaran obboloonni keenya rakkoo mootummaa Itoophiyaatiinidha jennee kanaan dura eenyuun keenya iyyuu irratti iyyaa turre jechuudha. Dubbiin kun garuu
gaafa amma akka dhagaa jirrutti rakkoo mootummaa Itoophiyaa miti jedhamaa jira. Sababni isaa mootummaan Itoophiyaa nama gara sanatti ergee jira. Akkuma hundi keessaniyyuu quba qabdanu jechuudha. Kun immoo qaamni mootummaa gara sanatti imalan immoo Uumaa tokkoyyuu wanna tokko guduunfaa tokkorra osoo hin ga'inidha kan jarri deebi'anii gara biyyaa galaa jiranu. Innis maalidha? Mangistiin Saawud Arabiyaa wanta kana faayidaa mataasaaf jecha akka kana godhedha jechuudha. Innis waa'ee bishaan wajjin wal qabatedha jechuudha. Bishaan wajjin waan wal qabatee waan ta'eefi yoo ati akkas gootee akkas goonee Isranyoota kana hidhamtoota kana siif hiiknaa. Kan akkanan gootu taanaan immoo hin hiikamanuu jedhamaniitu jechuudha. Kanaaf maal gochuutu nurreedha? Tokkummaa qabaachuu. Tokkummaadhaan diriddirii kana keessa mootummaan Itoophiyaa akka hin galle dura dhaabbachuu danda'uuti qabnaa jechuudha. Sababni isaa amma Itoophiyaa keessa tokkoffaa waan tokkummaan hin jirree fi namni kamtuyyuu kan inni harka isaan itti dhiqachuu barbaaduufi jechuudha. Garuu biyya tokkuma qabna hundi keenyayyuu Itoophiyaawii amma jedhamnetti miidhama Itoophiyaa jechuu hin qabnu. Zim jennee bira darbuu hin qabnu. Innaa faayidaa Itoophiyaatiif immoo taa'uutii hin qabnu jechuudha. Kanaafuu ani wanni isinitti himu keessaa tokko wanna kana dura dhaabbadhaatii warri miidiyaa gurguddaa qabdanu, peejii gurguddaa qabdanu mootummaan keenya diriddirii kana keessa akka inni hin gallee bichaa dhiibbaa gochuu qabdu jechuudha. Kanaan dura yaa'u balleessaa isaati jechaa turre hundumti keenya. Garuu immoo balleessaa isaa akka hin taane kunuu wantoonni mul'isan ni jiru wanna ta'eedhaaf jechuudha. Innaa yuutuubiinis feesbuukii peejii gurguddaa warri qabdanus piliis wanna kana dura dhaabbadhaa. Warra achi hidhamanii tasa qaayyaa jiran immoo waaqni keenya yaa birmatuu fi isaaniin rabbi mana hidhaa sana keessaa nuuf haa baasu. Warra amantaa qabdanuun du'aayiidhaan bira dhaabbadhaa. Musliimni du'aayiidhaan, pheenxeen, kiristiyaan, ortodoksiin amantaa qabdanuun bira dhaabbadhaa. Piliis. Maaliif nuyi waluma malee uumaan qabnu waan taaneef jechuudha. Nuyi waliif waliin. Kanaafuu akkasin saatiidhuma ofii keessaniif waaqa keessan kadhattanutti ijoollee kanaafillee waaqayyoon kadhadhaa. Guyyaa tokkollee soomaaf kadhata qabadhaatii manuma keessan keessatti bakkuma jirtanitti kadhannaa godhaa fi maaliif kan hidhaa hiikuu kan danda'u waaqayyoodha wanta ta'eedhaaf